Radi se danju i noću. It was a good race and then... Štovani građani, pučanstvo i omladino ponosnog grada Rijeke. Evo nas na frekvenciji vašeg omiljenog radija. Čast nam je, nakon dugih godina okupacije u ovom napokon slobodnom gradu, prenijeti poruke progresivne težnje i stremljenja naše omladine. Da se mlada generacija sistematski i stalno odgaja u rock'n'roll duhu i da zajedno sa svim radnim ljudima naše zemlje samokritično izvršava krupne zadatke koji stoje pred nama. Stoga se uključujemo u koncert predvođen vijećem staraca iz grupe Laufer, koja će, uz pomoć Svid radija na 98,4 MHz, širiti krugovalne poruke slobode, nezavisnosti, ljubavi, ponosa i poštenja. Mi vas sada još molimo samo jedno. Kada se vratite u svoje domove, kažite tamo da ste ovdje vidjeli jedan narod koji više od svega voli svoju slobodu, nezavisnost i mir i spreman je da se uvijek žrtvuje za te principe. Kažite da ste ovdje dali svečano obećanje koje je jednako zakletvi da nikada Riječani neće posustati u borbi za bolji svijet. Danas je zadnji dan jedne godine i prvi dan svih ostalih godina koje su pred nama. Grupa Laufer i Svid radio žele vam uspješan ostatak života. Zabavite se!